Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu andaninga ni bushironi khair mala ni kaudo mlio harumazi sanata za dunia. Watukufu hamadeli mjiwao kana wenji wauji tafsiri ya nai. Shangaru mjiwao kana inuna mnekao rehansi. Ya ukani sarjoka no wakati ridoti angaze fikira za hatu haramala mesha hatu. Kaunde yalu muhimu haku dala mesha hatu na ila namna mtsango fikira haruma bangu hamadalinu unge uskwalelo unisifanya muhimu ni jemaanu haila namna homwendo mziro kaungaru wanao haruma le bangu la Facebook henu siku wanao mabani hatu wanao wangamizi wao jao ni Mwenyezi Mungu yabaladhi manongamada zinu si upara ya daula si upara wazee wa mji si upara namne kawari shemeze ngamada zinu zunde mabadili ho wanwa badili garjoka na sima kosa maruvu shaho shelezizana ngyo muhimu bonge kesto hiyo ndinjunji handani ngamjunji ambabi husuze nyikumbi kaunga rifanyao banu kanga mjuwao zi hasara ne zi ajali ne zi tabu kaunga zunrawa na komori makususu nunguzo kanale we maesha mana mkomori ekonomi yahe ikansi haruma mashuhuli ngarijodi ngoni haruma zanungo isu ngabo namna ikaw ngabo rambo ngabo fitna randu anzarili shiye husu waze wa hatu nwadeza hatu kaunga juhunra waruma insi ya baraka nando nchi ya tohara ya Maka ngabo ambao kana wanungu watabi hao ngabo jao bese wanyinga mziwa nao inshallah marizibelele mbabi ususu alamandilo karundu ba wakati ngarjonji ambabi zetabu zunra wanyanyasi kao wajonza warangari yabanu wajunra waruma zinsanatsa za dunia ikaongwa na kewao wana wa Komori ngwa tabishwa wana Komori ladhimari rongwe mbabi ili wahundreshe imani warukao ndo wajunra zenzia za wasaidia wajarmen sinu riwarongo zembabi ili zenungo zinu wananyaswa nwakena imani waisheleo malekaundo alio waisheleze tabu ziremao emadhamanekao ndombi wa hautsahama pesa wasedi wanyanyasi wanu wa wasularma si hamada zinu watukufu amadela mambiani dokana zinkarna uransi ya ukanga mchuwao kaya leo rikavanu balbala wanwa jivuriza vanu hata serikali alhamdulillahi ula ushinzi wa ukana imhoida ula ardiare jibabo Mwenyezi Mungu hamrejeza harumwaye puvari. Shaho liho ndo la mwendo mziro kaunga sivanu ngarizona umtezo wa Komori. Ya ukanga sivanu nusiku ngarona umanamme nguhimo banu hatorea haonesa ya ukaya mimi mambika mrudo biju kwa nifanya rongo mimru mme notijirande mrumshe. Zango izongizo nziro ladhima ripare serikali kabla serikali ya jakansi wanrua mpare miji ya hatu rikensi rire Mwenyezi Mungu resheleye rizio munkari mundu bangaro nao ka ensi hatu ngejendao ensi hatu ngebalao suruambi harume dunia ngaro nao kensi hatu abaketina suruaya heni mrunge na ila fursa ayo kana yambezo yanzao kangu hisi yokana umji wa haya au mzaya kwa no tsengelewa ni serikali bali hata lebavu kwa no mtsengelea ngeri jona kana leo ukarikina mesha mema dikana leo serikali ya hatu ndregeze dhamana zahanyu haupara waze wa hemiji bengwa mjohula wandu kana bavu fulani mndu mzima wandu tsanganyehe rishemeze bazana kuzingari zono mzaha kasamwele bangwelini ngaruno nundu kwa mzaha wakati kao heni mwanadamu ya jihisi wakana banti hifadhiha yabo yatsuono kana hajibiwa bamru fulani hasanja shonga au mru fulani hangamiziwa leo rikebanu rudona mabanu nundu kwa mzaha alorike abunga omia watu ngondo zao o anariza yao ngajuko katoma demevu hamwendo mui kawa wanangwa juka uju haba waduona yoka mwanamshe ajirende mwanamme ajirende halafu ije ibaki haruma namna yake mafundi wajunda obanu warongo wao wajunda ngwaremanao la yokairi mriano mvinyora hano kake jao yokairi mrake mrumsheno yake jao na rikeradhi wanakana baraka riparsesha imani hazango zinu retse mala huzi ya bure Rentu wala pizana bure, rentu jabanu babanu haina namna manadamu yalio, kabati manadamu ya jiumba. Shabanu riumba ni Mwenyezi Mungu, rentu ye batani yokana, banvya wanru, banu wewe heni kesto ocho njia, ejo njia ndawe utonzo rongowe, yemitile jo njia banu njona rongombi, au njona rongo kamjeshena nzitsange, njebanu nzitsange, ebangaribi wao, kana leo mayanyasi hajabanu haono rongo, yazidirikio, hawe yazidirikuhe marifaya haya zamba uzibadili. Yabo ngaribi wao ngartabi hao narikera zondoka baraka babanu manarima obanu sikarija jabanu rihime rudwe zina karijema banu rudwe fanya bangano shari jabanu rambe rongo kabese jumkinisha zunre mabadilio
hawala madhomana hatuwazishie mbabi wamena ribadiliza nongo zinu shensi nongo ya wibivu kana leo bomo yanyanyi ya jema bana rongo wao hamabala ngujono ke mjizi kabati mrujono ke mjizi badi ya ujambo kana mimi mjizi wa rongo fulani wenge mimi tuono keke stoi nungio muhimu ya kaheni sarabu wa Facebook bana ngamtsungona ngabatsungoja mrajina banu hahaya banu hatorea inga mjukwe nifanyaje yeye mjufanyesho na nzao wakomori karikaradhi benu suala ladhi murijusele jirijuse madhamana hatuwe miji riwane namna yoshida rifanye suala inu ilawe babanu namna inu garjo bali garjo karma mwedo joka mziro obanu renda obanu leo garwazo ruwatanu leo garwazo ruwatanu garwazo ruwane leo tishia mwana makarongo abanu he suala inu yo waheya wazinawe yabo walokomori zabarini nganyina mediabo edungwao zabari mtoshemeza nada mamada wao waondaze hukuma ya ukanyinyi ngamwambia ngamwanao no dhulumifu ngamwanao na uchamfu ngamwanao zabari hizo yekestoma tuparoija shaboni wende mwana amakaunge na pashi alawa mabavu jinwa jina dono sono ngwamadizo yabo ngaranzora bila nendrabo wandoka baraka na rekaru mo kweli ikale ngarakaru mo kweli na rekaru mo kweli kena ukiri leo ni kabu magoju hangu ni onokana ngamwano na rongombi ngabonrongombi kao zende daraja kana janar ka waza mzima leo ngarwaza wakana weimana yala mji fulani hawana wala mji fulani waili wanaume wajiriro ko wana washe alafanru wadoka wahara shangar jonde na sengele fundi jibrilu rubamba kana banu jao alorke mwanama kamlas wanaume waili wambwa jirenda ko wanru washe wenda tatijambwa ngonzo lolani wao wala watsola bomongo juha wakaunga ngabishoka wao walu mjini hanyu zabari wanru wao mtorenge kesto yo mwayamba wanadamu wa mabambaza shabunga monokana garenga wele la kaulukana ayoka iri mrajirede mwana mshe she ya dhulumu ida lazima rimdunge ba ngwilwa warungwa ilwa wenji hunu she swala inu swala nziro yokana leo mwanamme wanaume waili wambwa mla mji mzima ngowo yabo wajirendo kana wanru washe yabo mrugu jomba nganywa hara yokamuhime yabo mwarongo sebangwa jomba rongo haungwa joba la kufuru iride ziwani wanruanga wanaume wao ngambishoka wala ho mjini hanyu ngowo yabo wana wanruazalo wanaume wajideklaro ka wanru washango yabo na miziki na utia mapozi na indini izabarindi ne swala hiyo mtwika za baoni mwayamba azarukuza badili nabo ofisi difu kaongo ngojirwa romanti rungu amandi yo ikao garjojo ambanu ngobonze garishemezao garjojo amba kana leo bengo garishemeza wanu walobonze shakama no shinda baundrihe hukuma ukana wanana ne mukao ngwa harumanti kao ngabo sharia shakubali okana mrumshe ani mrumme yambe mrumshe shaeza baniri wala walobo mango juhanyu mto uzamba chabo abalo wakao pajimela urojina wambeze ngo yizo wenga mimi ngamparokana ya serikali karna uparoshida rongohe ukana leo wakensi serikali yabo masuala manda yanu ya junra bantiju wanaume wadojira kawanru washe hawakati kaunga rjo ukana wananda mwikao wangamizi wa hata Abubakar Siddiq haone sokaye hukuma ya hema na mme ya jirenda akana yema na mshe haone sokana mwangalaro maenyu en le enyumba nkuilo harumo mji huo wanadamu mahimi sebo juu masindihe okakaurenga mfano kwa wanadamu wanu esa wakaangamizi wa Mwenyezi Mungu wahezabo juu hawapulilia wasiwansi wangamia yabo swala manda yinu ladhimu kawa nyanyasi ikawa mimi banu kamsibano ha siasa sha mimi banu hamri adhulumiwa mimi banu harongoza kichafu mimi banu ebanu mtoba akiukana ye pajia hanyu mapesa mri adhulumwa mapesa shama swala manda yanu yenda tarjukana ngayo bonsi juu yenda tayemri ayone sakana hampubliku kana wanadamu wanu wala mjimzima nyinao swala inu nyika mjuu yaba nyika mjuu parwaze wa mji nyika mjuu parale bavu yokabumi yangu angamiyao yokabuma udu garjulinda Mwenyezi Mungu yabe heba yabo rangamiziwa nanga mjukana wa ruhamanda wao ikangwa ngamizi wao karano jarulo tungulwa kanda wanuba shanga makati yami ya hemi tume wakawa hai mtume harumanrume kana na mrohe wakati fulani baka banzoba biradhabu fulani abaha Mwenyezi Mungu juko jarume ndo yarambio kamimi ngani matakeni bami njejo jaba na mdo stamili bere zonga dungo tawano rejei yani nsuma takeni shanga manzo nambe eza kweli ikalewe pajanyu hiyo mkansi hawarodhulumi wao harongoza kichafu yende mwendo kana leo o wanadamu wanu ikao dorambao kaoa na ume wajirondo wanawashe
wanwandu ikao mla mji mzima nukamjaparambe swala yinu njaparo ne swala yinu hazo baoni shamo nsibili jibril wakazole foto la hae mdo babuha shaka mjaparo unonga mwajuao hata ngaona video zao kamjaparo rengema foto yao mwa yakaza mwashemeza adha yetsinga ngami yao madunga bajujiri baya inu jau runde tartibu wanruaju hesu alainu rijushilie dengwa ngarijwa ukana monti zensinku zinu ngazisamizao wanansi watiti watu wanu suala madalinu wanrotishemeze karna ujua leo ngarijwa mbaka kasarmwensi inu karna ujua hambe suala hiyo hauri iseza mvu okange jukiri he sharia shilobanu mrende prizo ehu laritsona sharia yokamrumme yake mrumshe zabare suala inu rutso yamba na bweni sarabu wa bana garonao kamrumme ngujirano mrumshe garonao kamrumshe ngujirano mrumme zongari zonao banu zabari soshemeze swala yinu zabari ndine swala yinu reranti share ndwe daraja rudwe nga mifano ya mri yarenga mruma pesa yokakairwe la jitsawo kana yemrumme na yemrumshe baizo Mwenyezi Mungu jokiria mhauli badibana tawai wanata mimi kale utijanga ngamfanyombi ngamparo ngamrengo mapesa ya wandu ngamfenja tiyojo badu Mwenyezi Mungu sahilishe jelo katanga bo hadithi ya mtume onesokana haina mru ikao harenge ya mrumali mri harenge ya mrumali yani mrulu harmadene uombodu wa Mwenyezi Mungu ajeli ya shida libedene ila Mwenyezi Mungu humsaidia talibedene ila yo hadithi ya mtume shainu yoka hata Mwenyezi Mungu abaka halani ya mwanamume kaungu jirendo kana mrumshe haridi halani mrumshe kongu jirendo mrume zabareso ale nurso yamba zabareso ale nutso baoni sheso ale nukanga mbao yoka amanu ko zamzaha rirenger do kazare tseha do balance ya rabbi atanga badunga mbakana mzidi nguna mbarikini yode swale lo banu rionao na rirenge za msinadi densinge jongamia kabati wakati bijoja bandra mekatsina meshamai karsula mbahinru ya kabati mwenje izo rienshi bala rikwenshi tabu za majiri kwenshi tabu za mwenje nosulo kanarizwe kana mruzo tabu shaheli yensi hatu endawa basainu yoka mimi mrumme ngamjihisabu kana mimi mrumshe msidojo ba ani hosoni mwanyine jibenu wanauheza zango zinro zitse handasika sana madhoma nabo walwene ntia hatu kasina madhoma na wamiji kasina mila rutosha mezenongo yinu wenge mimi tikanse kwa swala yinu narekera dhirite baoni ribambaze wanadamu ikao wazala wanaume wanzwa jirendo kana wandu washe swala yinu ngeju kutsongeza rere wandhabu ijoka nziro rangamizwa sotsipia sindero nao kangaro kobanu hamzaha kangaro nao kana leo heni aba swala madalinu mumdeye mumlapize inde hazirloni yo shahenye swala yinu leo siku sidobu watiparsamra jina ahayaka atake jibrilu gotonja feri sisima sarambavi werinja jau yeta fera wandu waungwa juloka wazalo malani fulani kabati huku marishi yao kabati ji swala yinu afikirike swala hiyo sehisa garinjao mbabi watukufu husu zila mashuli kao ngarizifanyo banu eni mrigano pezo matswahi ngarionao kama maudu samdi ngaronewe kataka atana jao na jao na wote hale banu ngaruduhara mwa mashuli ya junda ukomori yo malene ya yo mitsango ya yo jao narkera atoro karbaraka watazaha turulo banu ramba hainu starabungu banu oambwa wasomo ngwa banu owaronoa jinga ngwa banu na mdemu angaleze nti zinwa jina walo banu wafanya mashuli ritsende hule na tsongala wanu majifu wanu leo ngarjuka banu watukufu leo manadamu ngondo yafanya shughuli banu maudu yabo heni mzazengeno yasafanya shughuli ngondo zembiate 500 euro au 1000 euro yapati wajuzi yakaloze mwana banu na bungu lidwa maudu haruma domu wa banu ngaboze mashuli ziloko mweri swango ndo yapate swango ndo yalibe narikeradhi wadoka na baraka banga mwenao kana banu ze shughuli zikaufanyiwa hashe kabati mrufanya shughuli banu abahunro sheo mrina to miliari hata kabati sheo mrina pihe hata kabati sheo mrina tinzembe hata kabati sheo shada yonga mwenao ngasibanu inmria vaju baba hange gehamarenge maiyo ya kipyampira haivaya yodeli rilio kamwena hata watsofanyada mrugu tsozivaya gariwanao risijeri rihadalwa rikaruma piejo kalimeshatare jedingoni leo ema jifungo banu haina mwanajifu na mdemo uzise bamitsukanga mwevante banu nambize rongo hizo shahina mwanajifu lo banu wanzofa mashughuli yendelewana na mrumisha ukanga nzora fa mashughuli wo ukati wa hadisi projet wadungana wende wataze famizila ze famizi kanti wawaju waenga ina projet hindri asika sina projet fulani wende harimeze mashughuli zila
basi haina mrundao ya joshuli ila ngubalo funvu la milero la 2000 wajawa wanike mapesa yala mapesa yala ngondo investisa armwe la projet hao yabo heni se shuli la yahisa ngwa junra ukana wakawenda bala wanikwe mapesa yala ili wajojo fanya projet wajunru kana sisi rulo hunu wadwerire ngawe rumia gasibanu zabari tufanya keshuli inu ze shuli rifanya ufaransa banu ani ranikiwa ze bahati zo kana mwana ujukona harama ukumbi bano ndonre 60,000 euro au 50,000 euro ila waje ilio kana ile ila projet hao wafanye mesha hao banu wajunru ke kango ndo ala tsema pesa wala tsengazija leo ngara ndo hunu ngari jo hunu rabo kana banu yetsigiyombi ya ukaya wanru mreka na mnari alibanu hede komori katujo fanya projet habaliliwa ensi inu ngari wanao kabatsi banu rujoenda ritsugona mwanya simarabu ngena alimataso yabo ngena jao ngena mna activite watsanganya ngo wailingwa na activite izo zabariri ni kongaramba ukana emisomo eminje ni mrugu to diploma sirulobonze zabariri tsotsanganya hani mrato msomo wae rakabanu ra ekonomiza rakana mesha mema ya ukaleweze mashuli zinu zirifaidishe shakinyume mrugu dafanya shughuli banu hapo haze mali zamali zamru zende mrajundu kana katina rugo zahe na balangu lindwa maudu ende komori tena indiato mapesa fa mashuli komori na bongaro nao kana wanyanyasi walobanu majifu wafanyoze shughuli zao wangu wafanyo mashughuli ya ukawa kotize ha projet na bongari sibanu ngaro no kwalo komori malaba kwa tina nkili ngari waremao kakabatima esha jao leo ngare leo kakabatima jofanyada bana tonde sheo leo heni mwanadamu uelewa ndio afanyada rekada hundereka komori surtout komori manado anrofanyada gela tumde dia afanya maximum muba shamra tijado amba wi mwana wa mru fulani gejo urisa yabongela dhimwenga sija bengwe ngazija kamili mrende heni kamali hawani kamali kabati wevae juba ila wakati rulonu wangu hama hufama hiyo kabati lona haja nawe ada katina sheo okaka wadwe kamila na ada yetsongeza we kashe wabakaziti yabo abahini jokangene dhabu ya aingana yekiasi ama harenda fanya mrieshele baisha ya hahe yeshele projet ya hahe sharti jeri hadalwa rikama ani risodunga namrodo namna inuridiwa asema esha bijaba nurodo hadalwa na mmemje muone maudu sikuwa maudu ama samdi mashuli ya jokabanu wanadamu ala seriali shabala mapesa ya vuruzo banu gareshele ya urjerde komori harine ndirafanye mashuli komori yabo meshatunga jukandu hinri na bora bawu hedi mrulo na elimu ngo munge amwensinu eba na elimu ge chukoge bana elimu emana elimu hinri sinde faidisho wandu leo bora ni haukanga siwa ubangi wandu wajinga banu hedi mrunga munge na diploma koma ritoshida rakaba nyandu masoma mahatsi za taratibu zokana msaidie mwana mkomori haruma projet msaidiwaje za hatu wanu yokakarna ujuarike banu ridofanya nyikumbi jaure ye usama pesa zendwela zeta wako msa leo banu nartongalia mala Egypt ngodo afanya dola wahea katiba kwa walifanya lo hamba muakhar sadaka yani buhansi wa mapesa ya hema na mmene mwanamsheola kanga rifanyo muakhar sadaka unu rifanye dola ejo ka sababu edole menyeha ngo yarango muakhar sadaka yani yaruma pesa rahansi enijo jamaudu hamba kanan su hanza shabo ekari jo kwa wende atsongeza yendola menyeha wango yarango mapesa yala ili afanye vyahe izo taratibu zo kawa zendoela zikendoela za ulaba leonga sibana garona ukazendoela zifanyao kazi sina garanti darabilani za kweli yokana ekishukomorisha hatu mrujo ulola mwanamshe ujoka hakande na ola kande na ola kande na ola hajaban yabo deja haina mwanamshe ujuao hawa haina mwanamme ujuao ka hakaina ola kena ola kana ola mjanga mlola nao banu kabati garanti yoti garanti yakakutujua maudugo jonda mieshimezi mila umezimira ruyeshelewa wala ndehula maudugo jonda lole mwanamshe ola wala kaina ola wala junruka ngekomori ngene fikira hahe odoto miliari humnika mlola na banu maudugo joka koloshari ukonzi ani yokakabati garanti sisi warukonga samede zinsikana leo bondwa lole mwanamshe abongele vierge yango lole mwanamme abongo mjuo ranzo mwandu hamdunga na ranzo totona hata masuli banu shasi ulole ana handugo za kisitara siba hibanu kartufanya sitara shangari fanya undola ha business wenge narkeradhi bede zongo la lazima rizirongo wesondresho banu jerkanti banu azali rijidiwa sana singaranga miao garono wenji waremani krizi banu garono wenji warele makolo sharonziani hunu wazewa hatu narkeradhi rejidingoni ze mashuli jo kangara zifanyo banu zike mashuli zo kana rikena runde faida
rirensa komori kabatina mna bijomba mru yafanya shughuli ula ya economize dene mru mshaye wanjara ma projet no yala mapesa kango ndwani kwa mji tohole mapesa wale shamrina fikiri mbabi tena yokanizondo afanye mratisondare ngomu amala wa heha ulatsa pia hajarele hakolishari nonga mwanao kakunopa rufanya adata ukena sheo owazifanya kama mwanao owatuzifanya kwa tumbo zivaya wakati wa juma au siku waidi ngotona mrare nge dragla havaya wakati wa idi ngotona mrare nge juba havaya na hizo hale evaluari ya kaabo ndo kumruka imriatulola yaada mruka jutusha zengo hizo yani kama tisheo shahada yabole o narke wanru yo kartijaba nurdo jare de wanru rela pizana bure shalarke wanru wa projet sondronesho mensinu warirema walo komori rambo kana mruka tujo bala mapesa enda komori yenda serikali bali ya wanru yeza barinri lo banu hani mrajoba na hatu wa misomo hatowaze diploma na mkeradhi be connection ngedunga tawana reje leo bartowaze diploma zinkomar to shinda wanru ambao wasomo walwari mwensinu watu ushinda aborulo banu wajawari no senzia ya ukana bwaza za hatijao na rikensi banu we mwana mkomoru juko jangu fa mashuli banu yani yede hunde faida nene mrumshahe wakiharuma maisha ikele ungadura latse mapesa ngadura latse komori sharti jabanu jarlata mapesa banu latso muamala handwela sona garanti ndwarende hakolo shari banu na balangu lindwa mahamili ha mahamiraru ya jurende komori ndefa mashuli salamu na mtukufu telaki narkiradhi wadokana baraka narkiradhi bakasana mumodo lomziro ize saliza maudu zonga jaza hunu wanrotoe mali yetswabili ushekana balase harma mashuli kume shabalo wafu zemfukare balazime connexion toujours gatsugotawa bisinsujo ndo sinyaleo nsujua wenge yode swala na kazani nibire haufubi ukanarkeradhi nyondo mjida yo kamsomo mloba nsinanyi iswala ingi muhimu yo karari rongo we ndo hakana baraka na rikeradhi rirongo parwazi wa hatu za hatu rijeshele mesha hatu ritujo hatika maisha mwana mkomori shughuli na ulatamali bahi komsa na rikeradhi ndo hakana baraka salam haukai connection getawao ngamnatimizi watukufu na rensi haina rongoza mwana mkomori tujantu kana zike haruma fitina wadoka baraka richeba nurudambo ka wandu walohe homaka ngwa tabi hao mmono sikwa jana mimi an 2008 ndeheji basi ngamwe sheleo kana zeloteli wandu wadola leho hale wandu wadola na magodoro bonsi nyumba za hamazi zando za hawe wandu elala na mishane kao kutuju kanti makati yayo sende hata tundu bahati sendaru mensio tikausomea tikawana zeloteli wanadamu wakauyeshi haruma yensiyo sijesu kwa jana ngamambo bravo zerongo naona kafata huazifanya eloteli uyo mwisho wazaze wala heli wambao kango zerongo zao kasimbi yebanu rijatsu kana haina rongo zamana mkomori doso kardo zitashonga bakar chonzali mamazali hatemi haji walo harama ibada Mnyezi Mungu akaonesa wao wahea wakaoneseli warengesha haonro ubanu walalao riwono eloteli ya haweli ya filmewa ibangara nzuri kwa nadamu hinri ibangara joka jumo sodwe ka haina rongo zamana mkomori rijozi wona leorwane machasala katigere wao risha wanronzi yani Mnyezi Mungu najale watsi hunre ikakwa jahunra ikalewe komori rihunru ebo ya hunrando yondasi lursuka na heni yoka heni wakati wajoja mbarongo ya heko ritso imartudwerema rione wanro mi hajingwa tabi hao Mnyezi Mungu ajala wao wahaba la wone sokana kabati mbatabu zengo zao ngazendao kabati mbatabu wegetsikadani biru yopande huo yoka wananyaswa tukufu warujo urema ezi warujo kakwanza ezi shabanu heni rongo za jarmenti heni faida jarmenti na do shukure kwa hatu kunocho jorema mru hata rinjarme ibadawi yo ridwamba hari emi hajingwa tabi hao wao wahea waonesokana zengo zao ngizo njema tikaiho sidona zeloteli wa komori wa do zirenga eloteli ne wana fatahu yakayonesa jana basi ile dondro kandu andro dola faransa wo hija cho andro dola komori rido kama la modo hafadaka izo nyumba mazi wao andro kaulala bonsi taabu deja wani wio kawisha levushe kuja kojo ani andro wenja do persono wade amweshelemi haji wado pashahale ikawaja na huo balamba adi zinadeze nyumba wakaudola ala jana riwono fatahu yeloteli kaudi akaonesa ka emihajiwa juko njia liwona rudo shukuri ya udakana baraka baba nikakartuwa ruona mbanongo ifanyishi hao re shukuria ya Mwenyezi Mungu kano paro rinika mbanongo
shabo leo ndo tokana rishi ya wandu walosodi wa tabia hao badiban leo iyo ndio maana kama mkatolewa mwanadamu twanza alimama zali wenda hata wenda harime farudhi ya tano wenda heji leo ngotonde wareke telefoni upare mrulo hunu umambio kana na mjuhe mambo kangari tabia hao bure bahari mkutwanza yezi hata ibada mrenda harime ibada yabula thimudi wazaza ngozo sipi usamihi wa manona au ukejau ani ufanye ibada au Mwenyezi Mungu kubali chango ndo warenge telefoni upare manga udwamba rukana banga si unukari tabia hao hatomu isonro walo hunu watso hiho wadwamba ngone information walo hayo makangwa tabia hao kariransi leo raona rongo ijoka longa jojo zirema razirema raransi ukana hini rongo sojua ritodo zirema bahato mpira leo ndo jua na shindwa nguna karishindwa burundri isindeheli ya urema yesi wadoka na baraka salam watukufu nda na timizi usikwa juzi tifanya direkte banu huswanya nyasi kaungo bonze wajanza fanya misafara wa jarumenti yinu lazima wanyanyasi wa komori walobonze yabo rudwani kashe imani baba juzi tizambo kana banuze ujamaa wadoka arme konexoge tawaha ku ngentabishao wabese ngamono kana yesu jayinu ngamjoizia shado huivira haufubi ilintimiza direkte paske konexoge tawaha ku ukawanyanyasi mlobonze amkeradhi msedilane mloi mumtiredane nai mratsitsa uwe mali hadhulumu manyanya eni mwanamkomori jokanga manzo mjarumenti yinu kamnyezi Mungu jombuliani hazila roho mjoka mzibalia na msedilane batuno kamrondu profe na manyanya na msedilane batuno kala leo mrada kansile na mabosi hadi sina mabosi harenge wanyanya watimizi kume mrawa hada warenga mali na mkeradhi msedilane mweshele kwa ubanu mlio nganywa mwemi hono ya Mwenyezi Mungu nganya haru mabani kao ani kamsujo nganyihunu kamsujo nganyihula leo na mkeradhi mrejei ushe imani banyi wanadamu mjoka mrujo banu yazali wakamsujo banu mjofia leo mrendaye nguye shida na mwanamshohe mkomori ya ensho Turki au ya ensho tiji Tunisi au ya ensho Maroko au Senegal au mratita uwe harende mwanamshoha tunai hamrenga mali hamhadaya ende habari ngonzo onrema pesa ngamjuo kama mwanadamu yekaulawa au mwanadamu alawa ngutsoda na bafuta nruvu na mkeradhi mparsasha imani njokana mbelane roho njema babanu hale mrako jundenda volovole undamdera mruzema zerende hafami ko jamba kana leo nganyibonze mrende hatsaua hanyongoe roho harende mwanyanya bani ha njema awarende mwana mshohe njema hata wansulamu nsinu yabendele dungo shokana mraba hansa ya mlima juu maudu ngejotsongeza undezinji maudu ngejotsongeza ze famizi kebadzima leo na retsi wakana ribalie taratibu za ki sizirwa jine kawa hata kwa tujwa mguo ndovi leo mrandi yatsawe mapesa yatsawe dhulumu manyanya yatsawe arnake manyanya yatsawe yani yanjarumetsino manyanya febonze na mkeradhi bangari parsao problemu zinjika unga zijunda weimo yokana leo mnugoda kansi bari ngujoluha heda kansi hadi sidena wajeni hadwari nake wanyanya ile mwanyolare jedi ngwani bari mwanzo mapesa rijundu kana ubanvi ya wandu wajuo kana ye projenge kirio gushindwa hada wanu gushindwa rongwa luha haparawola hambabanu mamina mabosi gujunro kala hata msafara katsina bezo ya jebanu paske nge surukangu je shida do para wanru ya wambokana nyondu mloiho na mjena mapesa fulani bahari mru gujondezahe narkeradhi mparsasha imani njokanyi damu nzima njokana leo mwedea wakamtujwa ngamjofaiho kamtujwa kamnofaiho muombe Mwenyezi Mungu ya muhifadhi no malani mlio muombe Mwenyezi Mungu ke direction hanyo ngamanzo mje Faransa na msaidilane mweundanzia na msaidilane mjebanu mkubaliano unyanya mkubalane damu mkubalano dini bezo ndrabwe kama Sulibanu eni joranda mwenye zema kabatima na damu jodiwaza zema hizo sisirika Egypt na imo eni namna rakar so kama ani ulo unyanya rikaurenda na zema yone mjukana ibo katira ke Egypt kabati wakati mrajonda bahanu yone mwanya nya ke Egypt mrabe abosohunu ukarika urenda razema rikausanganya haniha mrione ajali mraka utazwa nyanya mrone heri hakauparwa nyanya rijunu karkansi kinashioni hausedilana na rirensi wanarongo kana dorumi hama kabila zendo jina za Kiyahudi au bani mukujonda mapesa bani mukujo amba mrundrabo reshele marje ya hatu okanga siimo shahweda heni mrugutamana jareje komori maudu mrati jende komori enda junru ma problemu hajunru ka dhulumu wanru hajunru ka kana kusubutaru ohe hajunru kana maudu ende zifungoni ondoka na baraka na msaidilane
bagapo problemu hizi injizi unra wandu wenji ikaungwa taomi siruniho mwabuhauma pesa mwabilwa ndrabo mrungonda hazingara mkomori hamanda hamnika kondisyo kao kana wishinda ifanye no yahundreza hinarkeradhi umalani mlio msahilishiane bakapatsa jojibiwa ya jebanu adofanya director karinga mwana mkomori ya dhulumu mrio aringa mwana mkomori ya fanjao chari jojibiwa kana mwaswili banu oka emana mwaroha mwenda imo na mwanzawe direction hanyu pia mwaswili banu ngombe Mungu Mwenyezi Mungu muhifadhi ninyo pia njebanu mjimtsemesha hanyu chamtsede mkansimo mdojine danai mrenda renge warabu bayo jorungwa sharabu hado para wananya komori hado ambo karanga mina bosi ngabina jao yerongwa aluha bahe wala welewa kana weingwelewa ya wabu hama pesa na jao na mkeradhi wanaukana baraka banganya harumwa situasyo elon zero yuho kamsimo hanyu shanganyi hunu kamsi hunu wenge tikanaribe mna message huo au parwa na ama waloimo yokana wenji wa hanyu au njini wa hanyu waparao hunu onesaze tabu ikaungwa ziundrao usu mwana mkomori na mwana mkomori wange yode message na kadhanibe kama onoka ekonexwe kota wa haku sonokana zinumada muhimu yokarirongozane holo binadamu wa hatu hala mesha ya hatu shatindo kana jebanu mrajado amba yevoso mwanyanya we jau usisi jau kotsona ambi kwa turenda na hiso nsi pia sima kosa maruvu wanrade abantu wanrala pizza banu wanrala pizza mijibanu no kabate hata faida rehundra hamri adamu mrada mrubanu gatsongo baki udamru banu emrunge bala babo ngoye ngomru emru kuno shido mndane rongo ukangari jokana kajuka umnika nebati mruna enge mruna na menye mruna behini ajikanza yambe sha mruna jokana yenye si wanadamu adokana baraka ngarizidishao urenda na hii ngarizidishao urenda na hii wenge ya saya dokana wastarabu ajire mano starabu rujundwa mwensinu na sheleme shahatu riparoza zatu wenge watu fakomori kune songe tawa haku bese ngarjore jema dainua katunra jina gani msalimuni khair Mwenyezi Mungu ajalie rejeza ze rohore sodola hulana banu wala pizana bakatsina maana riwono wandu wenji wade wandu wenji wala pizana rike wandu wotsanga risailisha mesha tukamgavenze ngarjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.